Tangia Hall, Angelo Sio, and Anapatio, le FJ Faleao, Malo so for Maria. Yeah, it's a fatalo fatu letura le fefi malo, I don't say. Malo for le lava papale ne yaso, ia marineva yaso, ia ole fa iwa neva yaso. Ile kalena fa ya tatuni fingerwinger. Ia di ia le e vi ia le atu me uma, wai le o se ka ko malosi. Ia le o so malosi, le o so malosi. Ia ka ko fa pe fo ia vi ia o le atua o sapa o ka o le akua e o le vau e o lava fa vau. Ia o mai alva yaso. Ia ela ngona lava le tangata sa ngalue mal malosi. Foi sa ngalue malosi ngiva yaso ia pe sa fa vai fo se yaso se kasi. Ia o ke popole o le me pito sili ona tau. O lo malefu o mai le ka yao mo le ka yao. Ia o lo mo le ola mal malosi. Ile lo fu male anga le o le atua wa kulanga le ia. Pe fai mai ai 5 milion ala pache la yai malau saving la yai. Ia ele mfai ang fa pe ka lai fai kai awu currency lo wala fu wala mfai ngai manga bo wala si ia o le ola as priceless ele ma fai se amount o se tupe ia po se so tamau ainga o so kulanga fonge ia onga a mai an men nei o le ala lia e ko mu al tatu tatandanga ia fiafi mele fiafi ia fa mu ale atua e se fu ma o fo loko loko e ma o fo le loto ia wai iska ka ia ngai malo se fa mai si pori fu ngai mere o se fi au sa o le o se fi au ia se fu ngani ia ele fa pe ele fa pe ngol fa fi au ma fo fo le tu le ma ka ku fo ka ka loku ia mata tu lau tele le tu ia ni fiafi ia le li o ma ne va yaso fa malo nga lu fa malo si tiu te ma faiva sa fi ngai ai faiva ro filimo faiva ro fi au ia a fa pe ia e mai fa kam so ingar kai ia fa pe mai le ole o pole ku ia kau kai ia pe ak we kau kai mo bore ia a fa pe mai fo e mai er kulanga fo fa kam so inga yukali kwa maokang yang fa pe mai dia wa mangalo Ola fi makau kia ia o ne fi kum sa ko sila ile viere li me uma ia te lo so longa le me uma ka ko lai fa lu le ne yaso ta mama tina ma tu fa talo fa tu pe ile foi nga wenga yo tu fo mai yo ta tu tinu la fo le lo ma la tu la toa papa tu loto ma pa ile solo ia mai lava le kai sama sama ku mangu ase pa ile kai ula ia po le puleongo fo sala foi ala uma ku pongi sau ia ka ku mua ia ka ko wa ku fo mboku sa e por mboku sala ia pa ia lava yo sa mbo ka oko wa ma apel fale li o to finga tupu ia ma ko finga ala tunu ma lo se fua fio mai kalmai au matangu fie fatal no nga le salo fatu lomba fatalo fatu lo fionga fa vale le fua se fu mi fatalo fatu matalau na oia ma lo fa fo peni fatalo fatu e tele ni va inga sa yo bo manta to ma lo kala meri al pia fatalo fatu le no sa vite fatalo fatu Felix Masco Fred alive lawina malo lava fio mai ma tal mai au ole fofola al fala mala utistala e nei va enga ka ko ko falo ole wa mani no le tinu o ke ro fo ko fa fonga e fio lolo fo ini dai ma fo fonga ole kupu mai ke au ia ini ma fo fonga fo ko kupu ia ma bo fa tupu manatu le tinu ole la so fu ko fo fu le ia ma ko kusi ma ko ma fo ile manino le tulanga o fa malamla mana fa malamla maina le ta yo le tato vaenga fa ufai yo nisi fo vaenga ia masu kai ia man mamalo le o la ko peno ngale la o le la wa maka ku si ka ku mo ele upalang fa pe ole good operator never blame it's his or her or it's two ole good ole bad work man ole upule ai lo ka nga kasi e ka ngelo fa mawala lo ole upule ole good operator ia ngai lo mai o ko ele ma fai se ka nga ka nga e ngofu ma blame now tu le e ma fu mai la ngwa nga le fa le ka ko sila tu ma malo le tunu e tele va inga ai ole mele la wa mo ya ole ka ko GDP ole GDP ya madino fo le tunu ke lo fo yo a chamba ma tina ma tu fa na wit yo ma mla le me ka ole GDP ya por gross domestic product
o le se furu ono pasene le wa mai fa maumonga o le awa afia ele tamau a inga o se o tatu atunu ia po o le production ma le service ma ko le production o mea kau uloa mea kau le export mai Samoa pe le la ki fa saunga po le alava ko nga export le fa Samoa talo e ke o fa pesi se o le pe o power ele o fa ngai kalo o le mako ke leo o vaenga ngi i umale le wo contribute umba i ko kongo sfulu no pasene o le sfulu no pasene o le afianga ka ko GDP e lo se mela titi i le va ai fa le mafau fau o le mako ke le ya le afianga e o i ala e mai bai ai nga fa ka kasi la ko i mai fa tau ni o i ala avi o le pe o le power o nisi o ko nga o lo fo nga fa le chips o le kikepua o not kikepua kamere sa fafu o le chips o ulang me fa pe o mea umai e le vaenga le pawa e whai i ore keke sainga ia maisia o loa usa so se koinga o le production ai sa mo so se vaenga wa whainga ke lela le whainga i le tulanga fwene o le tupe maua le atunu ia ma le service ke le service le whale tonu hotel sa whainga fo ia hotel o le mo kupu o le hotel sa wha mo le pawa lau whaola le afi lau koe spend le si afi lima se lau por kolu afi whakawele afi fo o nisi vaenga e a FIFA lo la iti mulanga va pe o le siva lo la kikira yai ele a force afi a pe lo le power ya bole ko fa ka wangi mito la fa ka dia se ya o le kele la le o le sfuru on pasende o le mewa le nga won mata upungi a wa le telo tai misa pe le ta wa ya ta to ai unga boka ko involve kele mala malama matu pe mala malama le tunu o le afianga le e a fiel tonyo ya fie ko kongo ka finga winga ele happen la kai mingi ku so le afianga le langa lo uma fa ta ti le tala le tupele malo ma le lu o fa lu o rima le ala ka akir ka lo ku pelu o rima lu o ono ka apelo pal mingi o le afianga umaria e fa ko ari la ka sanfo o le pa ya inga le la ku la ima le tau sanfo o le pa inga la nga le la ambon ma formeria fa fianga afeki fa fianga afekti le afeki le GDP o le asi il kawolo bo le mea moia o le mela o yela akatile le pache de le malo ma ku foi la o le paki kel malo a fa pe o le tupele sa ave i lo fiso a onga o ku pele sa ave mi le makanga luenga o so se makanga luenga o le akat down le product ale a foi se sort now you can go help yourself. I'm doing my Jafanga lai kila come here come say hello to the camera. Come. So this is my daughter. She's from Thailand. Hello. And what's your name? My name is Alice. Alice and Sasha. Sasha. Sorry, yeah. You go and help yourself, because I'm doing a live. So far, I'm with got my young gig. You know, if I come from my son, if you are going to go more, you're making it Thailand. Angela. Yeah, okay. I'll make for you come to ole. Ia, o le seria se i malaka koe o, se o le seria o le story o ngai kamikia o kaukangia koe mauangi le fiafia. O ngai kamikia, ngā ave ese mai se ainga, e le ainga sa iai, awa ave ese mai. O no le mafua anga. Fa me ngai kamikia o le anga yo le ainga ngufo i mea kau mea ai. Fa me whaasanga o me makamaka TV, kusala ngā viri mai, e makua o mga pok mai fo iska maiki. Abo vidi mele emergency o menga ka mikaro ngala ave le ka sfulu ngo ka usanga la iki o iki ya mai lo e fa kuna mako me ngi sa kuka. Have a good night. You can use the you can use the tap water. Yeah. Yes, help yourself. So la ya ngai ka miki ya sorry ya la ngari o mai la ai lo ke lunga lo la lo ku ko me a kangi lo ka mai minti le kikira a kangi fo fa lo po la me kangi e fa mbele a nga ngo foi e fa me e ka o me a me ka me ai fa sa me e ke tsa ho le me ai fa pe ka silo spungi o ke le lo a le wa le fa pe nga in pacifica o le ala ngo fa ko e ku sil complain ave o le a onga e le ka kau ai nga mo fa pe nga la ko ka dia ka me ki wa a ave o ma se ai nga fo le ke lu a mai ka me ki e fai police check, e fai police vetting, e fai pesa o background fo le mai fuka ka sia ke fale o mo nga ngo fuka mai ki o mo ri fai mea o le po nga ka ni ro si mea ngi le fiafi o ngo fo fale o ka ka ngi ko ma u fa
o ka fa ko ye ka fa fia fo di ia o kalanga I fa nga puro bo isia ko ka kalango na la ka ko yo le ka ko GDP o le afianga o GDP e ka tsele pa ke le malo le ku ma sangi fengol pa ke a fa pe 10 miliona nga ave I le official a kurisi o le akati lalo I le 1 miliona spa kai ka inga o le mela la tupu o le ale ko la kun fa mangia nga I hotels o le asi e o foi lai ka o lo va ku fa foi nga fa pa le malo o le asi I uma ku langa le export ia ma o le inflation o le alu lunga le inflation fo ile le o le kulanga ile I mea uma e o arka o suka le o le alanga na mana ia mele o ke fia ia fa fonga mai nisi o tato tau ai ngai Samoa o le sfuru ono le awangi I mafau fau I langa e o aku kausanga fo a si ia kulu vai mo si ile suka si ile e o ai mo me fau fare a pasima o me tau mafa bo e si uma ile afeki le o le sfuru ono pasene that's a lot ko kele ya e kele le jump le la fa ingol tato toma nga ele effective straight away la ele immediately afeki le la amaka ku ia o le ua ile la tati ai lo ngol fa nga malo ka sanga fu ma fu mai sia la ngole I ka ku minority le stio o le fa nga yo ya la to ia o le ka ua la le o le sila fia mamalo so tato tinu e ka ku fa so I me fa pia wa sia ka ku ka kala ngoa ia te lo ai ko akele an mamalo le tinu o le mala mai a ta ua fu ile le tulanga fu ne yo tala no fa ala wa te le fa pia ia wa ia ni si fu ile pele o sila fia la to so it's going to be very hard for the new governments which is a lau pasenga fast will come back next year so le worry la le how they going to cope if afifianga fa paling ia longo wingo le ako fai fo inisi kulanga inisi au nanga fa popo mangisi vaenga I ko si e lunga langa GDP fu e ka ko nginga ka ko lonsi le wa saula lo le Barcelona mo ku milion and even now o le kako SOE ya le ye ma fu mai no man me le kako GDP le SOE ia mal minority government le ye o le mela le ye ke le fandia ba sa o le menga pesel awa tamai ia makako fa longo fu maka ikai bakele la fandia fa fu o lo wa stuck ia kako ma ke kile sa valalo bole van ka ngaru runga dal mela wa ye ia kako kele ilo e kele fo isi fanda le malo nga wia ku MNRE sa avaku kongo pro ke ki fo nge yo fa sao ia wa maka nga stuck ai sea ele o ako there is no capability le just full failure ela ko ke running o mai mengi ele ma fai se nampa la kiki ia au kele ilo po ele ilo pe fa finga fai bo fu aka ko ia la ka ku fa fongo ki o fo me la ta pena ia bole ele ilo ka ko ka kia lo media aka ko me mai lo le treason treason o fo malo o ka se mari eso o le mere ile la lorang wala ki ar fai mai o le atunu e lavar ko fa ko kambe mbau malama fo le atunu o le treason le ye kusa le fai tu le epa le fo mani o ko manga ko mai fo o le aso spuru iva February tau sanga nei nga fai la ile motion tu la epa e avel fa masingonga ile le fia ile minority fia me man ko fele motion le nga fai nga af se fere fongo or ka nga le ka ngoma le treason o ia le nga mo mualu ave fia me au le treason ave yala audi mal fast nga uma la nga menga va ko ya ko me e fa singonga fa fo penga ko yo withdraw ba nga o mal me ko sa ko yo parliament file votes of no confidence le kanga kala vale le pisel o bode lor ko inga po le me ko ako ko le le function properly lo nga lo tulo wa ko ka kala mar fa lo po le me ko nga we vai uma nga lo afia me o sa alu avele vote of no confidence va ko pa umai sa fai me nga interview for mai sa o leila audi e sa ola audi le fofonga la pa le tu le epa sa o le leila auri e so kula fongo no fo fia me yo uma foi la yerba ya son kengi sa for follow no ko fa ma vai olo abo ka fo ya fia me fa ma vai so kula fongo ale no foi mal interview nga fi from me la amor ya la auri tu se e foi e fo malo ka ko vai mo le so le foi le fe e valu ave fe e o ese me
o le pifu le ka kala ngoi o le mer ko ingo ko o ko ako ko le ilonga ma lona tulanga le malo se lona ma fa wai le se fa ilong fisili o tula e pa ya ka mai ele ai se fa ilong fisili is a very smart man when it comes to the education por academic e makwale le ya ko inga e ilanga master art fisili le langa ile kai me e fa solo nga makua i mo meo le fala alfa mai avis mo meo nerve solo ma fa I'm not going to slow down no body system. Everything starts to slow down. Even low Mandarin. Wa langa fa penga so fonga ka per fo mo. Sa fo mo malo ai ka ya. E wa makalo ka ngokungo. O vai. Ia. O que le po fere la ka fa inga mea. O te le lo po fe se po ye se va enga ta ua po ye se va enga. E pe fo ringa mai ai. O kasi ya sai ne ta mai le tunu. O lai fa ye ko inga. Balonga mangaku mako yo fo le tunu a o au ya mako yo le yo fo a te masalo fo o to u marko ma malu le ko ke mai mo mai e re ma se si o ko we fo e ka se al mele ku me ka ko ma fo fo or ko ingo fa le ko mo fa le ko mo le usa bo ngo fa bo le nga fa le lo na ma fo fo ya lenga ko kalango yang ale la fo ngal fa mangaku o le ale me o le ale me fa ma la fa ma vai bo le po le fa ma vai ia ia se no ngai nga ma uro fa msingo nga ba la mo moria moria la au moria fi me malanga penge ka moria la mal fast moria le fong fe kala moria le o nga kai moria ya kwa ku vai esa ore ko mingi ka ngo vang le la me le moria lo isala e lu mala ko ma wa makang fai ma me laughing stock bisi me fule wa pe wa kari e ka ngaka okay lo wa nga fa pe ai o foi si langa ai kia but ele o foi si ba o me lo ka ko ro ai he's got nothing left wa empty langa wa le se puro koi ia la nga mangingo sa lo nga le fiongo fo ta i o pa ki nga le la ma su kai fongo mai mau ta kwa mai mau wa kai ai nga vidi me ke o ka mo foi ku se fo ku nga fa tula fono e lo pe ke bola anga vidi me ke o pe ku le pasa o la ko fa ya ma advice fo de pe ya e mangingo ale ya la ka ku le pole wai ia o le manga ngai ngai me ka ke o di fasili sala lau mas fasili o lo ta api o le ku le mai fa mai tu sa e ku sale de ke sala audi ma le fionga ya falo ma vaenga ya sa fasili vale tu stala na le la e o ke kau kala mar fa alo ba ngai o o tu stala ia ele o o fu skanga ka fu ile o kanga ka sa mboa o lo ke mai ka wa ku ngar wenga le tu stala o le upungo ma fa fa we nga lela o wa fa fa pe o le mele yo feside ka ngo fa ya fia me ale wo feside i le fast o ko ma ke salo ko kusa le ya to fina ngalo ele sia nga nga fa ta nga vale ile tulanga fu ile nga ruenga le nga ka hua le o la ko le fa ye po le o fa nga malo e ka hua nga ruenga la tu stala o le feside le ale nga feside le fu me nga lela o merka la ga len fu le feside fa matala tu la fono le fa mai fia me fa mai fia me e ala nga ko inga ku langa le au ko pure o le langa fasiri ma fa mai ia lo fa mai fia me e puia langa ka pengeka po longa ku langa ile tu la fono le la ko fasiri le fast fasiri dia sa ka fasiri ya fia me la o fionga tama pa mia pa fa pe fasiri ya le ko fa ka fo ni ba ma ko le nya like fo le ma la fiong o wifi ma la fiong at mai par mia o fea le tu la fono en fai ona e fai lo mai le tu la fono ta si ku la fono fia le ta u mai ma em fai ona e fai lo mai sa ye se tai mi mo fa pe ta lo ona fa vai mai le ma lo sa mo sa lo nga fai se mai na o ti o fea fo sa tu no pacifica ma la langi ma mai le tu la fono e fai lo mai e sa o la sa no nga e ma fai lava nga ran le mai no ale u mai ya fa ta mo fa si vai fai ngofi o le mere ka mo fai ale ka ki ka fa si ele fai lang ka ri mela au langa le o la au lang fai mai
le tala lea ole winga ngalo kala e pia kau ese le mea ya nga i fasidi e o fasidi ka mo fai i ale wo fai i e maris fasidi nga ya nga ko sili o ai o e fai aso fa ngola kiki ya o le mea la we sa mo bo polo kiki umaka pe yang o fai aku o fale a onga lava le nga ko mo mai fast food tau sanga le bongo su kau sanga kalunga ku kasida ku ai le ka ke amaka mai fast food o ku a ko fast food sa le ya nai tu a ngai ko inga sa la ko kau o mai pe kau ave mai sa o le tu le ngai ko inga ma ku ya mari e toa i va solo mai va ai o sko inga ko filab nga fa solo mai lo le mere we be yang fa ku le siaso o le mele ia va itula e par mele e ka selva ia kula e por ipu wenga le por kiki e por kiki le ipu wenga a kilo kula e par pengi e por kiki o va ai foi ngai le e le ka fa sufina le sila male mal fa fonga le tunu e le kulanga wo e fa nga fsiti pe ango fa ko ka kala mal fa lo ona ile o stu stala e le o o fa sala la le o fa news o ka ko wa ya e si le fa ko le youtube se me va pe o ai ko nga o le mako i ke lo mawa ko i o e le o se fesili ni se fesili le fesili mo e le un fesili fo ile le fa pe e yeso pe se fesili su e kala pe se fesili fo ile nga mawa ma se mea bo me le ye e o manga o i o mai kusi mai lunga o i o mai kusi lunga ai le o yese ango kongu kusa se me fo ile ya va vange mai le mea o le fi fa fonga ile atu ia wa o le sivesidi foi mai o fela le tu o fela le ko ke ku wa le foi mai o ko minority ia e manga ia ino ka kire complain o la le wingo le fesidi fe ngai ko ke mala le leia o ke lo le mala wa le va ngale le foi fesidi e mala wa o tamari i fo isa le leia o onga o la mala ku la fongo le tala no ai le tunu o fesidi le o fele ko ke kui pe se fesidi foi fa mai se kala and then we e penga pa ia lo foi mai ya mama la ka ki pela la ko ngarwenga a le buka kula usai do os kanga kasambo o lo tilo atu ngarwenga la atu stala ia ke masalo foi fa persi la sila la tilo la tunu wa ese arme wo o fesidi sometimes too personal wa standard okay le faisa o kako yo le ka fiola la langi ka vai uma la foi news ma au foi city bo por kiki fo e kasi ala ka vai ko por kiki uma bo sa u city e no pe al mere ko con palmingi e kulo i lunga tu lo ka u so fo le ana tu lo fo le malo re kumalo aso ka u pe fai pule ngai fai pule ya o le au te lo ya e kula i lo lunga e ke lo ai le sa ngoma mai bo e lo le al mela la sa ngoma mai e foi la mais foi pula le que foi en fa ka inga le fionga ya le ana e o foi la aule malieto a kula ila aule malieto con el palmingi e ke lo le ya kwa le mela la sa ngoma mai e le fa pe o fa po ka so fa le fa ka inga e foi la ka 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 ko lo un masambo e pe se playground le mela o fe ku kwa le lunga ku fai you can e i sauce upu wa e lo le ya le mela la fa makala mai dan fu masangi fa fonga la tu pe foi la mela we la tu stala e lei foi fesidi wa i lo le leia kuale wa i lo le leia kuale mela la sa wat fesidi ia e ska ko fia mai ka kere ko ngia pa o la ko profession there that's your job, that's your profession you been nga ia o ngai sa fai ia ale mai tau tuma to le tu stala ia mpai lang ko o le ngal winga ia e ka fu ko lo a sa ia tu la tunu ia o le pa to ngal winga that's a part of your job pe fu ia kia o la unga bengo le pasi o la ke fa fika hudi e sa war kalanga o le customer is always right e ki providing al customer service ila unga benga pe sa war kanga kai onga e kasi al menga trainai oi ia e serving al kanga kale le best of your ability because you providing the service o le ke ka ua o ele ke representing le company so e tarnish le reputation company pe ale le ila providing all customers pe sa war kanga good morning pe u mai fo pe good morning Paula me morning how are you have a good day god bless papinga o le service like maso se ngal wenga la ia ale mo mai tawo tu la tunu ia e nga
pe ango fa o kere o la vale ya le vaku la vai nganga e ka nga ka kia ku au kafa ia ko faku mamaki maki ai la o tonga ruenga o awia o vai aku ngo e kasi alo o vai aku ka ngaka la fasidi o loinga le mela la sa because they so deceive deceive what happened bo lo uma ba ka kere fa masingo ia ai pula la tok ma ko ia ngi la ngonga ka kia ia ai leiso ma ko o so senga ruenga ia cha tu ala lo mo ai pula ko fenga ko nga ruenga leiso ma ko ia ia la o ko public figures pa ia mang ko le o ko nga ruenga yo o ko fa ia pila so le o tu langa fa ka wanga i maro e free pila la va ia ko i ia mar ko nga ruenga ka hu ke ko nga ruenga li poki le ku sao vai sa nganga le fiunga ya le suika kai fu ya onesemo o fu so fa to rupe o le mamao yo ko far kangaka because ese uma vivo kangaka o le enko le fa makalem le me fu le kango ko tsono pa le mini o le negative le sa ko pa le mini ku wa ku ri mongi fa mai o la so furu e mo wele o ke sa ku e pipelo e lo fai se ke so ku o le keislia e sa me e mo le la o le mali to mo vanga ya a ku ma ka ko mo pale mingi o le fa fo o le mo ka o mo ko sa mo a lo mo fa pipelo ka ka ko fai eso nga kala ku nga fai mai ko nga me foi ia le la wa maka nga pepesi mai fafo le ko vai ku mo por kiki uma me bo ai po mori por kiki foi po mori e fa ko mo kiki ka ko sa mo pa ka kula ka vale fa mai i or pakanga re ku nga ya pakare re ku fa pe nga me uma ole or kulanga le wo ile tu langa ngi va nga ya ai ya la ko nga lama langa so se fa ta u le tupu there is a reason why e le mafu anga ku po me fa pe langa ka ku sa varinga e pe yor sa varinga sala elu o mai aku piko o kanga e fa pe nga mai e fa pe fa mai Yesu o le mai a chao e aka ko po ke ele power me malo a sa varinga e le fa ngofi fa pe sa varinga or por kiki markem kala se sa mo e le fa ngofi e le so longa le lango ke le vave mal technology ke le vave mal malam anga e le wo or kai mingi bo le ya se fai pure le se mins ka ko ke le lo a sola sorry e uma si pa o yo ke ko inga i fo la lo makua o ke le lo a ngi ngong fai pure e o forma ko fai pure ke lo le ngo ke le fai fo ringa ya or kai mingi ya lo ke ngo fongi si la ba e o New Zealand pon la bo la uma ko la ba ko sfa ka inga o se uso le ya le fionga ya mai ya va po le fionga ya te ole Anthony software o ya skaria he's a New Zealand pon he's a very smart man e le fa pe ka kango selu e vai la ka kulo e vai le ya sa ngor fa sa mo le fa makai le fa makai ya lai pele skenge Victoria le la ko mafkanga Victoria po me pon e vai ru mafkanga le u al vai ngala ko kili de ya le ya vai le ilo umar kanga ilo fai pula me umar ko kila la New Zealand pon ya ma kanga fule le ngofu Australia ma Amerika o malama ya la so ya saka ko le mo le ko nga malama anga le ka ko se aku i ma ngai yo le menga ka wo fa alonga le la saka ko fa alonga mo ai le tulanga le mo CEOs ya po o ila tu fo yo puresilio mtanga kwenga o le process apply reappointed ma ko reapply ese ya me o le apply war ke le mela ye ta tu tu sanga mang ko la le nga mangingo le sa no nga la u le mali tu o le tasi va fikuiva o le polvar wiva ya ile sa mo sa mo e ko fielo o e fa mo puresili e le fa kom kala ke e pe ya ro la performance ba nga fo ya plus ko nga me e par pe ke fo ya se yo o ne bala au le tu lo so fo pe ke retire fa ko ya bisi sila ku lo pe nga kilo le cha pipi bo ka un fa swinga ia le lang fai malo swinga le kai ko sanga leo ka ko vai le wari ari mal melia o le ko reapply mal wale o le mele tupu o le o ke le mo ki ngore le e include ai malungu male
kau ke reo kanga kau ke o fa fika ri kau ke vai ke e pe fo ringa mai e wale mea sa kau ngai e ka kau ko ri apply u maka ngaka ye ele ka kau nga ri appointed a ri appointed longo winga fai posi me fo ele ele fa sa la wala bango o le mea fo le sa ku pu ke mo pa inga tula e pale nga CEO e sio na tari tu lo lava ele kau ke le fa le anga manga ku foi le nga sa ngo ku la epa fo mai wala nga ave lo nga kari fo mai le ngi singa apalai so nga lo nga kari nga apalai nga la nga le fa se nga le ba ku pa le mengi ko ilo nga fa ya pisa si le ala ka ke vai fa fika uri de ye o le wa expire le kon kala ke alungu a le ka ko vai le wa ke CEO bo e ka kangu fa sa lawa no to be fair for every single citizen of Samoa o la ye le la ko la ye le nga because ele yonge o le meo le doctors le PhD le Samoa o le meo ka nga ka fa ku supasi masters tapo degrees le Samoa te mingi e umba o lo tatanu ka nga umba lo kon kala ke le so se CEO wa after 3 years e ka kanga ko fa sala laule abango and then it's up to that person pe ko reapply a ko reapply yo menga o le process nga e fai lava el pisasi inga avele o fia e fai mele le la sa sei e le parmingi a mine ka pingeka a le ke vai akunga e pe foringa mai le ko reappointed is kanga ka a le advertising le position ia a re fai le minority e dangerous ke le meia o ko nga me fa pe re vai mai o lai do le ya o lai minority a le wala ko ka su ia CEO si ye ma ko reappointed CEO pe fa ku mau pe e dangerous se fo manuia lo fionga tol tai David tu ara man lo fa ya lo so ia o kulanga e fa fionga fai ele fia awa o fainga o mea kongwa ia e sa wai fainga pio corruption kokong awa ai lo CEO le ka va ka va ya me fai ale ya ore power ia ngalo kangwa ko reappointed instead of ko fire advertise ia ka ngo makanga ko reapply ia le la ko le ko ai fai ele minority e ko dangerous al mele because o awala ia ma fai lo nga fai le fa sala bola ya longo le ko pisa ya que ni lo por mele i poco bala ko msinga ai ka que le lo penga poco ko sanga because ele hace me usa ruma le fa sa un marquelo CEOs but his contract it's already been expire it's already expired alele sa wa ilunga lo ka ko vai ko fia ya shem leo e ui lava o ke le lo penga reapply penga advertise penga reappointed we don't know no one ever know the background but o mea uma o CEO uma e ke aru lungo le page le nga sa lungo le website al pisasi mo fiu kilo ke le vai le fo ko sa e wa angalela so something there is something that ele o ka o mai lunga le lo mai le ka ku o le fanga yo ye la ku o le fea la le o ko fa kwa si me o le fa puku o le media e fiu ba ele fa ko fu ni be ai le fea mo ka kala tele le ala nga ri mani media e ye si o so ke mang wanga le sa wanga valasi le fionga ya valasi ta fitu to ang seli le CEO sa ye mkanga luenga o falmai e alwa e ale nga sa ngo mai e fai CEO a ko fai malang kampangi kiringi e falmai lenga le ala ka o mai ele la audel maria chonga lela e ye fo ni CEO nga alwa ku pel malo i da ko fai ngai sao ar kula fongola ye a sala pe fa ma ngia meia e ko kongi o se lau le afika la ile pisasi pe ko kongi lau melenga fai lau meselenga fai inga e bisaina e alo ko se singa sa unga benga ele moria oi ka ko vai e me fa o fiu ele moria oi o le makuwa i o ke le rupenga fa fianga fai e me lala a kanga kai fainga luenga private sector a fa pe fainga luenga le o chawa nga o se lima kala pe sfukala ia a pe kula fu a CEO o le fainga luenga le maru a fa pe sfu wa fainga nga o iswa kai ka inga ka ko sfu wa fainga ia nga uma kongi sa ko ma se la kala la sala i ia e alwe free no criminal records you all clear ba vai fainga me o fea ma kuare fea le la sa fa i lo mai le fionga ya valas a le nga ko fa mangingo mai le fionga la audia nga lela fainga pio e ke CEO e ko e mai skanga ka lo a inga ko fa pisingi se kiringia me ia ba vai la fa me
kangaka ia o ko milion ia e po le vanga manga ku te ale ai ola manuia le atunu e ola ngai ko inga manga ilo ma ku la fa li fukalo mba fa li fa iku ia are ngako vai 3 years and then le do professor si menga ke la ngo tupe sa le veti e ko e fo i le veki e mana o mia ni tangata fa maoni i te tonu o le malo sa mo e manga mia sa mo ka fa maoni e manga mia ka mai ko e fa maoni ai a fa peke ka mai ke le fa maoni ya e ke le fa le ko mo me maintenance ya oh la sorry made in China Vancouver ka ko airport lenga ko i cafe ya le vai airport fo ka ko lenga fa le va ku isi lo vai nga ye ma ko cafe ya le vai ko ka kumbala va le fo fa le mai kukuru le anga e akon ke vai ku ele fa mai ke ra ku ngo ko pa la simbol fa le mai courthouse kukuru pala ia le vai no e pola me anga le pa unga fa mai ngai dunga o le tate me a kasi le function le ia le ia mo mio e akon EPC o le mea kasi o le mele tu le sa fa sa ngomele ia ka kere ko ia ko wa fa ko le se ka ko kala ngo ka ko fafo so se mea lava le songa se maintenance plans o le wingo la kala fo dia afa ka lo ko vale fo afa pe pa wala mere fa ngale ku le ngale ku ai fa wa ile sia ke so au le sia ke pa u le sia ke furuki o le me ku po le alfo wala ko avale le umia ko pa pinga langa so se mea ka me fa le maintenance o mengi yo o le fali building e fa pinga uma generator EPC e ka me ka fa le maintenance o po kalan va pe ko ma singa fa le service fa pinga uma le ala ku pu mai me ya o ke masalo le si di mais fu ko sanga lu mangai ka ko ku ma fa le fa asia feio le la vea mai EPC fail le maintenance plans in place they should nga put le plan le in place po le alava la pe su ya ku CEO su ya ka fa ngal wenga e wa kwala ka ki se pe mo me le pasi ko lo fang vo le fang ide ya le pasi ma ve e ka ko lo ma singa mo ka su e se uma fa penga fo i fa ngal wenga wa te ngi e o pasi fa le pasi ya e ke ave pasi a oi e se kanga kai maintenance e fa i singia kanga kai fa pe por pasi kanga kai fa le service me fa penga e oi pa o le pasi e fu kampangi la ke fa nga ya le wingo la kala o ke lo la il mala anga sa mo pa de le nga fa ka ki en fu nga le pa la simba ya ka kwa fa nga fa ka ser ke mi kas o ki le PC ya ka ser kala la sa fa me le lava sa pala ya ala include ko malea le servicing o mega o kuru courthouse o kuru fale mai o kuru le anga le airport le anga kate a ese uma me o isi me o le akon o isi me o le o le roof yo isi me o le vai e le plan o maintaining so ka ko me ya ka hawa le o wa ku le sa fo mangi le fonga John Pari te malangi ya fa kaya la wo fionga alo fa ku la sunga fa kaya ngawa wa ya fio ku ngaf ko asui ka ko fa fam singo ya apa ya le mesa ya o inga ilo ia fa me ka sfuru no tau sanga ya le wa la ki ngere fa ila wo fo ko adia me fa pe me fo le wo ko palasi fo ila o tulanga e tawo ke lo la ile mala anga e te tangata mai o tato tunu e mesi ai la ko sko sipi mai fa fo me fa pe pa wale me ia la foi a fa inga ka ko fa fo ai le o kula mo me o pa wale me ole fa ma ku fuanga ala ile ta mai wala nga ke le wala mo kan fa nga sa mbo balanga mai fa fo ma unga la wa ku mar ko mai ia ai e ka nga wa ku so se organization na pole lava le kuinga department el malo ye e wa ku la wa me fa pe ia ku la nga maintenance pole le me fa ngofi ia ka wo fo mo se ka ko mo le alu mo se tato tinu o le si le ia vai ala kala le explora sa mo e lua explora sa mo lo ke ngo forma pe maua sa mo le natural disaster po le alava sko inga mea e le mafainga o le vai malika
o le ia ma le vai le fakso vai aku kuila ska ko ai ngai ku kuila le faria o le vango miki le me ke salonga ola audia e me faingo fucking ola miki de pa ola miki o ke va a vaku se fale ia Samoa instead o ka ku falango lango fai se ka ku fale ia Samoa fa ngo ka Samoa le ia vaku a fa pe fala ku ni va foi fai ka ku la patino fa ka e lua me le pe fa a fa pe fa ngi pe ko lua so le fa e le fa pe ko ka ya o le ngi o sami o i a sami fa pe nga o le vai ma ko ke le ka ko vai ngai a o fa le vai fa ka ko vai fa ka pe ang sa ngola au le mareto e mi di onga ri ko vai la ya ru sami every year all la ke le mo vai ka pe samo vai ka ko vai fa ka vai fiki bo ia ka ki fanga sa o vai fiki o le va le fiki ke la ku a ko va ko ngi si vai fai se ka ko mangu ula ye fai se ka ko sang vai ka ngo fil plastic fa ka fai container vai la u America la u vai e vai uma e o ai sainga ma ko lea ma Afghanistan ma sia ku palalangi inkia e vai uma fai le ska ko vai a wale mele fa ko kala mele ka ko agriculture it's good but on demand male or supplier ya ele ko kire ni se ai karo ele ai talo umre la lo langi wa senga ele ai karo mangi a e nga Samoa ma ko nga mafiki mga isi mahori so ele ke le se makiki afa pe foi ka ko isi ma ele ke le se makiki and plus e ole supply chain foi le ia nga ka ko ele ki very small la ele ki e aka ko ka ngo fe fai le fale vai fai fale ia e umare o langa ngere umai anga ko ngo Samoa ole ala le ke vai a senga afio ki fio aku o e wa senga kwa o North Korea kwa o mai skama ipiko senga ri sami le ala fio mai Pasifika wo bo le vang fia ka ngorima senga i se e ngai ya ka ko toke lau maka ko la lokonga maka ko Samoa ka ko pango maka o fio aku ka manga e kango mai su ma me le va ko a fai le ka ko le product ngale lua o mo kwa milion ya Samoa aba foi ai a umala lang pe palangi in kia sainga o le halava lo ko la lang sa Afrika ai a uma a faila sa ko ia pe apatuna e ai uma ka ka ai a faila karo e ke misalonga ia ni usila so o ngai mea fo ia le fa ko a alu ka sang fo o e lua me a lua ka ko fale vai ia e le ko mai se ka o le a makua ke le production pe ka ko fale ale ko kuila wa ke le si i ko kongi la me wale le inga fai ko kongi o nga luenga fai ale tutu ila ele fai ka konga fai ia ngor fifio malo si i wale mere nga lenko ave ese le yasa ia ma ko e ma fai nga fai aba fa pesfulu bata la pe ka la pe fiel me nga kongi ka ko pango ia me sa mo ku fai ia fai awale popoli wa famila o ka nga kai fai nga luenga ia ke nga luenga malo si fa palinga o konga me inga uma le mere ko mai nga yo ka ko nga ka mo mai mari di watu bon mai la bebe a ko kulongo fa la bebe fo nei ka ka vale e me fa pe e le ko ma fo ka ma nga ma fa nga wenga e ko ki ki pasi a ko ai a le fa ka me film ko me ki e nga lolo me ro sa ko ka usanga pare ku sar ku pe e ola unga fa ma iki ola unga fa ma iki a wa ka ke fiwe la umre kalo ya wa le fa pe nga ka ko la sa kalo fiki nge sa kalo ko nga nge sa le u ka ko ni usila ia ere ai kalo uma palangi nga ka ko fa fiki ma ko nga ma ka ko toke laude e la ki el ma ki so e mo ka ko export but very limited limit le ka ko ka ngo fil kamaria pe ko ro ko nga apatuna ka ke faia e pe fai container i a fodiri fa ka mo ngi sila pe ava ko fai ngai porwa ave fa ka ko kuila ngale ko so ka ko fa ka ku le ya ave fa le ale tu le ka nga amakai mo vai ya o mafofonga nga il ka ko export o ke ka kia ko ya mere o mafofo ele se mere anga apa foi ele por esse fa pe fa vale ele mo manga ya mari dia pa o mafofo e pa o ka mafofo ole bo marka ko bang ol vai sofo ole a fa el fon tanga le ra ngol fast i Samoa ile moteli sala fai ia ngau fa mangingo mai ngau ko fa manga ko ka ko fongo nga ia fa pena te la Samoa ia pe ke la fu fa fo ai mo ke sala fa so ainga ia fa so ta ia to fa ka ko fongo fa ia mal skala ngau fa ka ko ofisa sa le longa mo ila to ile va no ia ke fio ko ke skala ai mo ko sili male registered online ele confirm mai se mo me di Samoa
po lo ku mai le linki lungo le o le ka ko website mo ila tau tau mau ma me mafkanga ku silulu Anastasia ke lo poko on mai ale nga inka ka nga Brisbane lenga ask mai nga fi mangi someone here in New Zealand lenga meri mai kua ise mo ka ngo check sa kula fiong alias fa mau fiu vida ku ngumbela ya maloa olai mau tusi ya ora foi tusi tau ya afa pe wa vida ku ngumbela le wa pisi ole mako ke ukipe ya a vida ku ngumbela nga vidi le ofisa tau ya e peke fio ye au ke ungai onisi sa meri mai Australia e la mo fa ka una ko kusia skari a ti manga fo le fa ka un pepa nge si la fa ka ya si ke o posta ma po se tina nga me me ka fo me e la fo manya nga pepa se ko e o su ka la o ole kala le Western Union ai o ka le fa ma mangi ngo ko vai o le fa ngole me ye inga mo fu le ko se nda ku pepa ya fa pe fo manga ku ya le pepa ya o waru le Western man ko lo ka mi amaka lo ke o ke amaka le valu ta ya ere kala fa le kupi au ke manga va fiku le fiafi o aso umalal vai aso e le iso o fango ke ale tala mele tupe e le fa pela fo le alfa koi o le ngau ngau ngai kangaka lo mo fa ka ko kusi ya manga fo le fa pele lo po fere ile laki e fa fe kaya kwa ya e pe tulanga ngai fa fa inkai ya o ngau kulanga ngai fa ba ko bia fo ya pe ai malua langu o ni solo sa mo le mau ya mau tusi mau ya lise mau ya li fa tsa malama male fiong f pula i o pula e le ka milo mai o ko fa ka ko kusi na wa uma ya ole wa ka ko siring wa maka nga wa fa pesa fa ka i le fast ya ko vidi fo la fiunga ya le asi ye posis fo fa ida nga wa maka ka mi lo mai la fiunga pule pe lo pe malanga mai di o ya wa ku re na nga kele Australia nge wirin kongi ya mo lo siring fa ki amangi ki wo ku la fa nga ka ya ku le la fa lo siring fo ni ya mi si ai lo fa ngo ni ke wo e ko popole fo ya bo fikile la ki ya bo le male fa ka lo ticket ai ma lo lava ya o uma lava ya le official kau kai ya yo la ave ya ticket o ko fa vai malai ya me fiunga re di pule ya la ko tim ku si ile fast malu ngalu vidi faru mela ya ko fa mo popo ngule mo le fa ngole ko ma a pedila me o máximo fo la solo sfulu e fa ile se ile e fa fam sinonga ya ka ko lu se ilu mai so I think we only have 2 or 3 more weeks left out ya ka mangi ka ping ho ka ko fafu e mo ya mo ku pesi kan ya alva ya so fu ku po le parengi wai ke a vos fa fo se mai me ala o nga ki vos ya ko fa ko fa so po le la fa ya fa malo le fa malo si mai cha malo le na va oli malo ya fa cha fa cha o tau le kwa ka mai sa sami ya o ma ka ko vanga nge fa ka ya kwa ya o tau lo lang lu ka ko YouTube marka elo loko mo le ku fa sta tele lava o le ka un fa ya fa ile e link fa ka silunga ya wa o le absolunga le fa ka ile ri wa ka kile do fa ngi me fa ka ya o ku lava ya le fa mo ko ku foi ma like ma ya ma ko mingi pe ko se love ya pe share e pule lava oi e even nga lo watch account uma wa ka kile ko lang ya le fa ya kwa ngi me le u fio lolo mo wa nga ka la fu i fa ka o se vai manguia mara longo ngia fiafi e ka ke ko e fa fu ka ya awa ole mere le ye mangua nga design ale YouTube e fo mo me fu le ka pesi maka nga ka fu i ya le wo mar gaming e la anybody can do it anybody pa wale me ya ilo fit low channel fa ilo kuka lo dai no kuka pequeno fa ilo ko ngala au la e se mere ye ole ka fu ka ke pesi e fa ka ko ori e le fa pera la usa we e ngu ko mamalo le tunu e pa wa si fa fu ya ro nice le ya le yo ku ai mangu malo longo nei po fa sai tele malo se ta tunu ya fa va ngomai fu lo kai mi ka ku ma fu kai le aso mo le aso pa pe ore ta wa tulo suafa ya fa maru ru ku ngai e alu ngalu dalu ya ngai sa ya i le ku langa fu ni ya ai mangu malo longo po a fa pere ke ka fa skalapu ya ele ya ingal makapian manga ya pawal me yang ku o ka fa ka ku ngar sa ngale mu ya ke dal mere ya ku ka ku sa mo vi si for kalap fa pekere la kum sa panga ya marolo le fa pele nga so la for kalap ale ngo for finger fali ya la me fa so or ngami alu le ka fa le fa pe mi fa finger winga ya ngale ale winga le abo le ba ma ko pasi me e ngo for finger fali so le o e ka ai fi fa kengi so lo yo pe ya o le so ko rum sa fa nga me la ngale ku por vivesi
langa ku le siungari e ka fa la fu o e fa kilo foi o na saula ye fale bo ma si ro o ko ringa ka kwa lo le makala mangu ye malo ngal po ka ko felo e ka ya alo fatele ati mo o tso ka ki te ano tso fa sai fo